بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادي تدو هجر مغرب نماذ فهم سلسلة غتغا ممسكتغا كوريه غدا تفسير كلاهغا أقول من أم فهون رواها كذكان إمالا فباني سورة القريش لإيلا في قريش السورة كتفسير أقول لكم إهن كمون إن شاء الله ميري أقول من فشاني إيه جهيجن إن سورة كمغاوا سورة الماعون تفسير الله سبحانه وتعالى أقول من أمنج أقول من فادا قرآن بعلم دباش آمين أدمي سورة فتوم الله سبحانه وتعالى إله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قربا وحي قرباني أرأيت الذي يكذب بالدين قيامة دوس أنان كما مدوغا قيامة دوهم ميستكم الله سبحانه وتعالى حضرة محشر قربين كما مدوغا أدي قيامة دوهم الله سبحانه وتعالى ميستكم عملت ميستكم دنيا متيغا كفا وعملت حساب بلوا أدي عملتك جزاء دبانكم ekan kama dogu kurami hon ekan kama meduga iman nuwami hon emi honge kantattan hurigoy kaleg fan deke wada gati mutoye mifadan Allahu ga rasula sallallahu alaihi wasallam mukhatab ko wahi kurava fa ewani admi ayatu ga mukhatab kurava fa wani rasul sallallahu alaihi wasallam kam ga wina mes mi ayatu ga mi wa khitabaki ekaleg fan ga ummatu ga emmen shamil wani wigotaga asfa khitabe يكذب بالدين قيامة وهو الله سبحانه وتعالى حضرة محشر كربي حساب بلبي أدي أميها قفا وعملتك جزاء دبينكم إكن كما مدوغا إباميهم دوغكم أولوني أد مباميهم غباها كتا بيان كربا صافات سورة سولة وانا آية فشغن غس سورة تيريس نوانا آية همين الله سبحانه وتعالى إباميهم غباها كتا بيان كربا فبي أد إباميهم بني كما بني أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون تممن مروه تممن بيمو أديغا والولبي تممن كاشتا فيبغن تيما فهوغا ألون أبورا تممن ديروبا الله حضرة محشر قربين هي كيلبان كمن هي تمنى من مروه تمنى من بيمو أديغا والولبي تمنى من هاشغانوغا كاشتا hantaka mastaka hurihacha virana wegen gos den adun etaketi ekkorba kinen kurin huri gota duniye matiga ena marumuga kurin huri gotan ambura ena gennawa alun Allahu ga hadratan ena mahshar kurabeni kon gotakatto emihun sual kuramun gendi ad qiyamat was anara kamaduga inkar kuramihun mifadan sual kuramun gendi awa abauna alawwalun timammenge kaaba fam bas hamba egotan محشر قربانه توي مانكي تمامنگ كابفانكي ادي ميغ ات زمان كورين مروفاوا ميهن اميهن ادي ميهارو اميهنگ هاشگانو نيگه ام زردگ منبر بس هنانكم اميهنگ هاشگانوگ اثر بس فنن هنانكم نيگه اهم وجكم وينمس هم اميهم بس محشر قربانه توي اد الله وحي قرباني ایک الہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب قربا وحی قربانی قل کلیگ فان ودار واش نعم آئیک تیبامی ہوں گے خواب فان بس محشر قربینے وانتم ادی تیبامی ہوں بس محشر قربینے داخرون نکمتی وگم وحالوگا تیبامی ہوں محشر قربینے فإنما هي زجرة واحدة اد اللہ سبحانه وتعالى امر فلا emme fahara ku taala fili fumale buma ekiga ekan egota vegendane fa idahum yanzurun den emihun teduwe tibeni balahattagen emihun kavvalon teduwe emihun tibeni balahattagen wa qalu adi emihun ehinduga bonane ya wailana
timammen nan huri halakege bodu kamay hadha yawmuddin mi din qaim kurabadu wahe mi hisab ballawadu wahe mi qiyamat wahe mi amaltahu ge jaza devadu wahe hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun tiyabami hun eduha kameduga dogu kon ulunu faisala kuraniwi nuwata hukum ibwadu wahe miyadaki uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun adman Allahu malaika bekalun nang anggawana uhshuru emihun gennawashe alladhina zalamu aniyaverivi mihun ad emihun ga amilla nafsan aniyaverivi Allahu ga rasula ge wahakatan Allahu ga ayatta rasula sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuluta emihun dogu kurum ga sawbun emihun amilla nafsan aniyaverivi ehembegen Allahu wahi korbani uhshuru malaika bekaduna angawana uhshuru emihun gennawashe alladhina zalamu emihun ga amilla nafsatakan aniyaverivi mihun wa azwajahum adi emihun ga abin gennashe wa ma kanu ya'budun adi Allahu fiyawa emihun alukon kon ulunu taketi wes gennashe min dunillah Allahu fiyawa emihun alukon kon ulunu taketi gennashe fahduhum ila siratul jahim jahim nuwata jahannama narakage magan emihun na magudakka washe waqifuhum innahum mas'ulun emihun hutwa bahat hutwashe emihun na suwalu kurawene ma lakum la tanasarun tiyabamihum miedu kivegin he ekaku aneka kan ehiteri nuwani kivegin he ekaku aneka ku salame kurang masake nukurani bal humul yawma mustaslimun miedu tiyabamihum titibi aman digennun he tiyabamihum ekaku aneka ku difa kuraka tiyabamihum aneka ku salame koddekan ebbes masakate nukodde ain uralagen tiyatibani kivegin he وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أد إهندوغا إبيهم إكاكو أنكاكا سوالكم هدانا قالوا إهندوغا أنباميهم بنان إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تيباميهم تممنج كنافرات أيموه قالوا بل لم تكونوا مؤمنين maliki tiyabamihun timammenge kana faratun as tiyabamihun timammen magufurad dam masake kurimunun hiye timammen naki qiyamat duhan iman nuwa bayku kamuga nuwata qiyamat duwas ei annana duwahen nunkan timammen na visnade masake kurimen hiye qalu bal lam takunu mu'minin ehinduga ibamihun bunane kalem tiyabamihun nakiti mu'minun nune ehembima wa ma kana lana alaykum min sultan timammen nakan eggotaka bes tiyabamihun gamancha bar nufor wene timammen bunegen tiyabamihun qiyamat duhan iman nuwi kam ga nahdanshe ei tiyabamihun amilla nafsa kurikamake bal kuntum qauman taghin adikiyata tiyabamihun naki amilla nafsan aniyaveri bayakimwe timammen ge bolugati kan alwon ulene kamne timammen tikam zimma ufulla kanu jehne amilla nafsa zimma nagashe amilla nafsa she aniyaveri amilla nafsa she Allah ga ayata dogukuri amilla nafsa she rasul sallallahu alaihi wasallam ki moye ke dogweri ke sihurweri ke mihuriha wahakata ke deki tiyabamihun amilla she fa haqqa alaina qawlu rabbina miyadu bani timammen ge maccan aharmen haddaba ge nguluba ilahu ge basfulu hagwegenne inna ladha'iqun aharmen emmen bes i'adhabu ge raha dekin jehene fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idhin fil 'adhabi mushtarikun ad emihum emmen edwahu 'adhabuga babali wane magu fureddi mihunna magu furedunu mihunna e huriha emmen edwahu 'adhabuga babali wane emmen nang 'adhabu devane inna kadhalika naf'alu bil mujrimin mujrimun nameduga timang Allah kanta kurabagotaki eyye innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun ad ebamihum dunya matiga etibi iruga emihunga gatuga Allah menuwi hagwagen alukom bebe ehen ilaha kunuweye mifadam bunabe hinduga ebamihum bodavi kamugawiye yastakbirun bodavi kamugawiye wa yaqulun adi emihum bunye a inna latariku alihatina li sha'irin majnun moya lemveriyaka timammenge ilahu ta timammen du kollana hiye ad emihun ishara kurani moye ke lemveriyake emihun ishara kurani rasulullah sallallahu alaihi wasallam
emihum bunani ekarek fan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekarek fana ki lemveri eke ekarek fana ki buddhiha monu jehe moye eke ehembi efada miha ku tibammage gaatuga qiyamat duhuga waha ka bunima nuwata Allah fiyawa ehem farata ka alukan nukurashe tiyabamihum Allah fiyawa ti alukan kurang gengule buduta etaketi dukollashe ham ekani Allah alukan kurashe mifada bunima emihum bodawe gam fami bunani e moya lemberia dakka wahakatakan helli ena punaha gotaka timammenga ilahuta dukollam wihe innahum kanu idha bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin ad Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani adikiyetta Allahu ga rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ei lemberia bestune ei moye bestune adikiyetta ekalek fan wadagin nabi haqqu dinagen Allah subhanahu wa ta'ala ge din ebami hunna hamiya for ko devashe wa saddaqa al mursalin adi kurin ekalek fanu ge kurin badagen nabi rasul be kalunge risalat tasdiq kuraba be flage gotuge innakum ladha'iqul adhabil alim miyadu tiyabami hun eduhu qiya dunya matiga tiyabami hun kanta kofawa gotuge sababun miyadu tiyabami hunna vendenivi azabuge raha ferigendane wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun miyadu qiyamat duhum tiyabami hunnan e deve jazayaki e deve adabaki e tiyabami hun dunya matiga kanta ko ulunu gotuge sababun tiyabami hunna deve azabike adives ebi hunga wahakata bayan koraba surat yasin ge haddiha faswana haddiha awwana ayatun fashigan gos addiha timwana ayatu ganiyalan Allah subhanahu wa ta'ala bayan koraba fabe wahi korabani wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa ebamihun ufedde fawa gotaki ko bakan handana ta'ala timan Allah misal jahadiye ad Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun ufaddawa fabani kongo takakkan fentikakun ebihun ufaddawa fawakan ebihun hadaren nete wadaraba lana mathalan adi timan Allah ebihun misal jahadiye qal emihun bunye man yuhyil idama wa hiya ramim kashita fiibagen diuma fahuga den e kashita dirubani kon faratakun hiye ad Allah idahu rasula sallallahu alaihi wasallam wahi kurabani qul kalegfan vidal washe yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra e kashita fiiwuma fahu alun dirubani emme furatama netumuge tereng wujudan e kashita gennavi faratunne ad Allah subhanahu wa ta'ala insanun ufeddumuge kurin nuwata insanunge hashiganuga e kashitaka maha hurihaiche levvumuge kurin etakecheki nen ecchehi ehembima maruwegen emihun maruwegen bimu adiga walulafa emihunge kashitaka hurihaiche fiive viranawagen diuma fahu alun etakati diruvani hama kurin emme furatama netumuge tereng emihun nan echehi ufaddawade bifarate alladhi ansha'aha awwala marra emme furatama ves etakati ufadde faratunne etakati diruva Allah ga hadrata mahshar qurbani wa huwa bikulli khalqin alim ekalange huriha kame mola denurigem ba ilahe alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara Allah subhanahu wa ta'ala yaki fehi gahakun tiyabami hunataka alifan levi ilahe fa idha antum minhu tuqidun den tiyabami hum miyadu e alifan anda uli awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ad uda bin ufedde farai kuladum wanta wadige nuwehe awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum uda bin ufedde farai kuludum wanta wadige nuwehe emihum fada bayaku alum ufeddewuma kuludum wanta wadige nuwehe bala adikiye adehe kuludum wanta wadige mbe wa huwa al khallaqul alim ilahaki molan ufaddawa mola denu wadige ba ilahe innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irada kurabba fikan mabaninama ekamaka vashe efadan wahi kurabuma ekuga ekan vegen dane at qiyamat duhan iman nuami hon kon ule denu ba kamega wahaka bayan kurabba wahi kurabba fabani
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ad emihun qiyamad duhan iman nuamihun kon ulunu nuba dekamen ge wahaka miwannani alladhi yad'u al-yatim yatim kujja koppa duralla mihaye adi miskinun na kandinuman emihun bare naale ad yatimun naki balighu muga kurin ekudinge bappa duniya wakiwa fawa kudi ehen kamun ekudinnan elibifawa hitama ekudin balighu muga kurin ekudin amilla nafsan ekudinge kantatta ekudin tasarrufu dumuga kurin ekudin abilla nafsan ekudinge hayatuge diriulumuga kantatta belehettene ha baru ekudinna libumuga kurin ekudinge bappa ekudinge belehettun teriya duniya dukofa diumuga sawbun ekudinnan edibifawa hitamaya nikametikan filuwale bumattaka Allah subhanahu wa ta'ala angawafani yatim kudinnan oga terive adi ekudinnan alala ekudinna kabe hituman warab bodan islam diinuga ekaman amur kurawwafabe suratul baqara ge 207 vihiwana ayatuga wahi kurawwafabe wayas'alunaka 'anil yatama ebamihun kalega fana suwal qur'ane yatim kudinna behe gotun qul islahun lahum khair kalega fan vidal washe yatimunga kantattan ekudinnataka islah ko balahatta hinga dinumaki warab bodu heveke wa in tukhalituhum fa ikhwanukum adi tiyabamihun ekudinna eku wiyafarige muamalatuga hissadaruwe ekudinge mudala tiyabamihun mudala ekkoggen e wiyafari kurmaki eiwe sama rangalu kameke ei tiyabamihunge akhun islam diinuge gotun tiyabamihunge akhunne ehembima ekudinna faada hoda dinumuge niyatuga ekudinge muda hamaikadi benku ganuwata tanegga forwaha bahattagen komme aharaku en zakan nere gos eti husum huskallumuge badaluga en rangalu faada kuranu biyafare koggen ekudinnan en faada hoda de masaki kurashe wallahu ya'lamul mufsida minal muslih tiyabamihunge terem fasada ufaddan ule mihunaki kobakama adi islah kurang ule mihunaki kobakan Allah subhanahu wa ta'ala mola denwodigembe walau syaa Allahu la'anatakum Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawwa finama tiyabamihunna dati undagu gotuga ulen jaswa fihe inna Allaha azizun hakim hamakashwarun Allahi gada kiritwanta hakim wanta ilahe ad yatimunna kame hitumaki ei suwarugega kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga vumuga fursat emihaka libbade kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fabe ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatain rasul sallallahu alaihi wasallam ge shahadan ingiya medu ingidi dakkawa fa hadis kurabani timan kalega faana yatim kudin balahatta mihaya suwarugega miha karige midde ingirige demeduga mihunnaha kariga manaki ehaves karige timamen suwarugega wani ehembima manaki yatim kudin balahatta e kudin nan alala hedumuge muhimmukan ekamuge makan hagigatuga mi hadisga bayan kodeba fa evani ad miskinunna kandi emihunnan ehi terikam for koddinuma kiwes islam diinuga warab boda baru alu bakame adi ei iman kamuge tereng bakame adi ekamaki ei bayfahara mista kunna kurbe kuffa fatahuge kaffara ge gotuga ves miskinunna kandinun Allah subhanahu wa ta'ala labafabe ad ehembima qiyamat duhan iman nuamihunge emme khassa de sifayaki ei emihun yatimunna de terega waran nikamati gotaka kanta kurani adi miskinunna kande kaaka nude adi miskinunna kanden emihunna kabes emihun baru ala eves nule efahu wahi kurabani fawailul lil musallin ad wailun mi kit qur'anuga waraginan asfawa kalime mi kalime ki Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fultaka khilaf we Allah nahi kore bikanta takan aragan namihun nang oi wa'idu ge basfule mi lafzu ge mane ki wairun mi ge mane ki halak hutte ekamak kura bayakan halak hutte bayin ilmur bidalwa gotun al wailu ei naraka ge waki sarahad daka deifawa namekka mugaves bayin ilmur bidalwa
ad fawailul lil musallin namaz qurami hunnan halak hutte ehnamas kongotakan namaz qurami hun alladhina hum an salatihim sahun eurenge nam ebami hun namaz qurani ghafil weti begenne namaz quran jehe gotakannun namaz wagutuga qurani kiyennun namazuga kiyen jehe zikr takiyani kiyennun adi namazuga emihun hutti hunna heruga emihunge khiyal hunnani dunyavi komme ves ehen kamegga ehemima eggotaka ves namazuga harakatten emihun gena kamuga wi names e namazu quran jehe gota namazuga zikr takiya namazuga khushu' teriwan jehe gota khushu' terikama ekuge nun emihun namazu kon ulani ki ehem vegen Allah subhanahu wa taala emihunge sifa bayan kuraba mani alladhina hum an salatihim sahun emihunna ki namaz ghafil vegen ba mihunna ad namaz wagutuge qurani ki nu komme namaz kabbes waki waguten Allah kandalu wafawe inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta habakashwarun mu'minun nattaka namaz ki ei wagutu kandale gemba echike ehme komme namaz bes e namaz ge wagutu ge kuran ebeje ehennames ebami hunga kanta hunna gotaki wagutu wima kolla fa wagutu nuwjiya nuko du kollani ehme ei namaz kurmennun e fadami hunna kiyani namaz ghafil wegemba mi hunne ad namaduga khushu'a terhumaki ei namadu sahhabu muge muhimmu kabe ad namaduga khushu'a terhuma buma behegotun ilmari midalwani namaduga khushu'a terhum debayaka behigamba kamuga ebbayaki ei namada khushu'a terhumaki ei namaduga furihamakan genes de kame adi namaduga khushu'a terhumaki ei namaduga ruhu kamuga bayin albarin sifa kurabba fabe ad khushu' taribu maki timaga hita visnuma fikuru namada ekuga shamil kurun timayan Allah subhanahu wa ta'ala nufenun kamuga bi namas Allah tima kura huriha kame ballawa wodigem bakan tima bi huri Allah subhanahu wa ta'ala ke kurifulumati ga huttigen kama timayan Allah nufenun kamuga bi namas Allah tima kura huriha kame ballawa wodigem bakan ekan himmacce genesgen Allah alukan kurun devana gotaki khushu'a terumaki ei namaduga thawaba daruma nuhanu ituru wegen dane kamuga ilmarin vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala wani namaduga khushu'a terwa mi hunna falaha kamyab hurikan ki qur'anu ga bayan kuraba wahi kurabani qad aflaha al mu'minun hamaka shawarun mu'minun falaha kamyab libije alladhina hum fi salatihim khashi'un ebami hunnaki ebami hunge namaduga Allah birwati we hure namadu kurabi hunne ehbima namaduga Allah birwati wanje birwati we hurekin namaduga kiye echisame duga visnagen namadu kuriya gendamwani ad namadan haziru hunna iruga emiheku namadum beruge ehem visnun takameduga enaga visnuma fikuru genda kama bani nama eren ehurebeni namaduge teriya kunun adi namaduga furihame rakka teriwege namada furihame khushu'a teriwege wa mihekamu gaves emiheku wegen nudan ad den wahi korbani alladhina hum yura'un ad ebamihun ei kandekkuman namaz qurami hunne fawailun halakuri mi hunnaki namaz qurami hunge teren halakuri mi hunnaki ebbayaki alladhina hum an salatihim sahun namaduga ghafil we hutibegen namaz qurami hun hituri gadiyega as namaz qurani namaduga kiye echissaka meduga no bisna namaduga khushu'a teriumennen ehbi ei namaz ghafil anabami hunnaki alladhina yura'un misakuna dekkumattaka timammennaki namaz qura bayke egotam mihun labba bunu mattaka namaz qura mihun e mihun nabbes halak hutte suratul nisa ge sateka salis de adi sateka salis timwana ayatuga Allah wahyi qurba fabe munafiqunga baha ka bayan qurban wahyi qurbani wa idha qamu ila salati qamu kusala e mihun namaz teduwejjekama bani nama teduwani warak kandekama kuge yura'una an-nas mistakuna dekkem wegenne namaz qur'ani wala yadhkuruna Allah illa qalila
waram madun nuni namaduga Allah dhikr kurma bes nonnane mudabdabina bayna dhalik defusha kendi kendi kuleni la ilaha ula wa la ilaha ula mikulaka besnun ekulaka besnun evves kolaka nujehi mu'minakam gavesnu kafirakam gavesnu ekahala gotakan emihun kantakundani wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila man Allah emihaku magfurat dawa fi farataka teduma gudakkane ehen evves farate nuwe at dekkun terikam ge nurakka terikam bayan kuramu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawe man sama yura'i faqad ashrak dekkun terikamattaka roda hifafikama baninama emihaku allah shirku kofi wa man salla yura'i faqad ashrak adi mistakunna dekkumattaka namadu kofi nama emihaku was allah shirku kofi wa man tasaddaqa yura'i faqad ashrak adi mistakunna dekkumattaka sadaqa kofi nama emihaku was allah shirku kofi ad den wahi korwani wa yamna'un al ma'un adi ma'un nuwata hifa gengule taketi mihunna nudi mana kura mihunne ad hifa gengule taketi degotaka ilmeri mana kura bafawe eggotaki ega saw miha faaferi veda fada kantatta misarakan echen nudinumuga saw miha faaferi veda fada kantat taketi anubattaraki ega sawun faaferi nuwa ehendamas emihege kiban hiyokame gelligen hingada fada kantatta ad echen heda kuran jehe wagutuka heda nukon hifahatta finama ekamuga sawun emihaku faaferi wan sabaki echchakun heda kuran jehe wagutuga ena echchakun heda nukon hifehetumuga sabun emihaku faaferiwani namaves echchakun heda kuran nujehe taketin heda nukon hifehettikamuga winames emihaku faaferiye nuwan namaves ena liben darumaya sawab unigendani maneki echchakun ena heda kurinama ena sawab libunis nukurikamuga winames masalennun faaferiye nuwan ad ega misalaki wara boda fembuwagane majburu wefawa mihaku as femfodakan edeni adi femfoden emihaka nudibijjanama emihage furane bes nurakkawa hisabuga emihaku mihunnani efada mihaka fendinumaki ei wajibegen wakame adi efada mihaka fen nudifikama baninama ekkala fen nudim miha faafa beriwane kame ben ilmari midalwa gotuga femfode nudibigen emiha marwajja halategga fen nudi manawegen fi mihaya maruge dia den jehena kama bes ben ilmari midalwa sabaki emihaya femfode dinnama Allahu rahmata emiha ku duniya ga huris ehennamas emiha femfode nudinumuga sabun emiha marwegen ediyei ehemwegen emiha ku efen dinumu manawegen fi miha ekamuga faaferi ban dengoti misalaka bayaku mihun wara burako masake kuratan bafane kombehen emihonnaka fem fode beenuwegen emihun ai kiyenu adi emihonna fem buwagam fanuwata fena beenuwa tibikama bes ingani kiyenu ehennamas emihaku amillen hama hehuitun emihonna fen libenagon hadadini ehembe jei kommen ena kuran jehena kamennun ehennamas ekan kurumuga sawbun emihaka darmaya sawab libena efen nudin kamuga winamas emihaku faaferi nuwa fadakamen ekamaki ويمنعون الماعون آدمي آيات كموا الماعون كمرادكي كباك ما مدوغا مفسرون كمدوغا خيال تفات وفاوي باي مفسرون مدالوني إيه مرادكي مدلوغ الزكاة كم مدلوغ الزكاة كموغا مانكي مدلوغ الزكاة دككم أميهم منابغاني අනබ්බ අල්මරි මිදාලවනි එයි මුදා කමුග මානකි මිස්තකුන්නන් හේද කුරුමුග සදකා කුරුමුග ෆකීරුන්නන් එහි තෙරිමුග එමිහුම් මනාවෙ ගන්නනි අනබ්බ අල්මරි මිදාලවනි මිස්තකුන්නන් එච්ච දිනුන් මිස්තකුන්නන් එවස් එච්ච දිනුමු manaawegam fikama waninama ei almaune ad mihunnan ecce difikama waninama ecce mihaka manfa koni ecce nudihi fehettun ei almaun kamuga misalaka bunakama waninama masakke kurangengule koraadi nuwata kakangengule teli nuwata fengalangengule balidi mifata takeccheki ei mistakunna hamen etakiti for koddifikama waninama emihunnan ege faada kurani vikanta ehbema efada ecchehiwes mi timannaga atuga etakati hureme ehem mihun ekamuge beenun jehifawa hal wakan inge irugaves etaketi nudi
hifahettun ei kamuga bay mufassirun vidalwani al maun ge maneki anabba ilmuri mufassirun vidalwani al mauna ki ei fena janawaru kiyoma benumwa hui kamuga janawaru echi kam benumwa hui adi bom benumwa fen kamuga anabba mufassirun vidalwani al maun ei hama ekani fen kamuga anabba mufassirun vidalwani al maun ei mistakun ebbayaku anabbayaka beenun kofa ambura gennan beenun kurave taketi misalaka teli tashi balidi fada taketi kommekas miha hisabun misuratuge tafsir numuni insha Allah taala miyanna haftaga algun men kuriya gendani miya jihigin sura kamugawa suratul kautsar insha Allah taala Allah subhanahu wa taala algun men emmennaki hewbasaha hewbas qabul kurabaykum gala bash amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر